Salama kaboro lako kita solanasang paranno sitam musule lante penanda bisaran na po matua umpamatan na pena ulendo i channel YKB GKI TV kadan na puang latarangi sia latanan nulat te atu yate jara lama Yesaya pasal 42 angka 10 saya lako 10 karua Yesaya 42 angka 10 saya lako 10 karua lau basa ki kada na puang tapi tak dapat tunduan lan kapas sambayangan tama sambayang inde tu kale sia katuang ki puang tu ki pemalaran umpama diongan kaleki di olo malabi ni belan na kita ndai kumua inang totang sipato kan ni tularampo mati olo malabi mi belan na kasalangki apa ki kurre sumanga puang belan nami pasipatok kan ni lan panglabak na puang Yesus Kristus laki basa tu kadami puang o puang apa nama salo tundui kan ni kita ndai patu borong na angki matoto umpo gau menda dibiak na katu angki lan sangan na Yesus Kristus ki masambaya amin. Yesaya 42 angka mapes 10 talun na puang ia tu puang tasu susimisa pak barani na tu ka arakna anna parang susito parari la unarak arak parari meta dilingan tongan ia umpa petiroan kalalongan na unea ealinna na dipakondi na kuah puang to melendokan silu kaboro lan puang Yesus Kristus lan sura madatun na puang matua Buddha tatiro sia tabasa tu pasura la unggambara sia umpak pesanan ni tu kamalakbiran na sia kamaindanan na puang matua napak pokadan duka sura madatu kumua ia tu puang matua ya mau misa pak barani to mak pakaboro masokan tang leluk diomai katonganan sia Buddha pato tu kada umpak pesanan ni tu agan na puang matua apa tai anna ia puang matua tu yan nato beranna ia tu puang matua ina manasa madau ampaya na ia tu mintu kada pak panganderan bak tu agan kakinan pak pasusian tu biasa ditiro sia dibasa lan surat madatunna. Yesaya 42 umpak pesanan ni batu unu lelean ni tu diona kati lendokan na to Israel diomai pak paliran dio tondok Babel. Ya te kati lendokan na tahun na puang matua ya te na katotong ito Israel kumua ia tu puang matua ina manasa den sia tontong ma joren ungkambi sia umpas sake tu mintu tahunna ia tu pak basanta lama Yesaya 42 ia mau misa penanian pak pudi-pudian na to Israel umpang ke puang belan na ia tu puang turu lan kapararian sia ulendokan to Israel diomai tondok pak paliran na kana sai to Israel kumua tasu tu puang butung misa pak barani untundui to Israel belan na inang masai mo na anga na kampai sia naranuan to Israel tupak tunduan na puang matua ya moto na ia tupak tunduan na puang matua umpa malimbangun ni sule tu tanga sia penaan na to Israel tumukun bang mate bak tu tangpayan lan mak rupa-rupa agan katuan na bangsa iya to anna milik sule bantang sule siap pono kasendean kaparanuan di olona puang matua ya moto na iya tu kada kaparanuan kumua tasu tu puang matua parari butung pak barani ia mau misa tanda kasabian na kasendean na sia kurean sumanga na to Israel tu menggarontok lan kapatonganan na lako puang matua bilan na nakatotongi kumua
nalendokan mo puang dio may kamaparisan. Siulo kaboro lan puang Yesus Kristus. Tang takanasay sia tang taperasay dukar ka. Lan atu pura diboko atu totemote sialan atu ladipatulako kumua ia tu puang matua manasa misa pak barani tumangka unolai kamaparisan di pakario-rio biata siamate anamenta lino pak kaburusan apa inang payan siamanasa kumua makuasa yamoto anataloi tu kamatian anak tua sule sia maling bangun diomai Allah na mintu tomate di kuah anak ia tu kita torrotolino ondong pitu kita tomak patongan lako puang Yesus Kristus saya tu mintu pak pada dinna la di pasalama amin rampoin deto kadan na pomatua rongkok ki solanasang tontong na ben atu tanga siapa na pomatua orang itu dia nama masena dio may kami tontong kipeta ada kumua ta subscribe ite kadan na pomatua sia tapak bagian ni purre sumanga puang umpasiria kami kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.